أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام ورحمة وبركاته خدي للسروة ما حمي مسلمان أهل إيمان كسكو في كاسة في فيديوهاني كوداري دكان للسلمة حميابة. الصلاة والسلام لسر پیغمبر علیه الصلاة والسلام آلی وی اصحابی وی و حوالی وی تمام مسلمان کسی اهل ایمان به باورمندیم برومت تماشاوان بقدر و بقیمت ازی ایشف ازی ایرو جوارا بحثا مجاره کی بکم کدروجه و داگرله کی گرینگ اوجی عرض کرنا حدیثان آجی حدیثین پیغمبر عرض قرآن تکرن آنه امیرو سروی قصه بکن نسل دوی پروگرام هانه دا باورکم گلک دریجی نبا امی جا پیوستنو که ام گلک پروگرام دریج بکن بيقومان لغوري قناعتهم من قاسيكم من جي إسلامي فهم كريا حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام و ام ببيجن هنجارا جي بيكي حديث ضعيف هبن و حديث ضعيف ناوي معناه پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيه يعني تشتكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتي يا راست و ام ببيجن تشتكو نا قوتي جخوا نا راست نا قوتيه يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام حديثه كي قوتبه جسديسات بن سيوانا قرآن دا دبن رونايا قرآن دا حديثي قصة كري خبر داي بحديثي پیغمبر خبر داني پیغمبر قصة قوتنو بقوتنو پیغمبر عليه الصلاة والسلام جبروي روجه بدا تاريخ دا قالك تشتي قوتن ام بيجن قالوا حديثي پیغمبر مرودكار عرضي قرآن بك آننا امجيش إلو سرب خبر بدن باخفن يا من حديث پیغمبر کو مروزانه بجتدی ست صحیحه کو نبره وی قرآن دا ناکو کی تونه به شخوا پیوستنو کو مرو حدیث پیغمبر عرض قرآن بکن لهن روایت هنن لسر ناب پیغمبر هاتی چه کرن هاتی گوتن هاتی روایت کرن د نقل دا هی تاریخ دا هی حتی ایرو روز ایرو هاتیه لگور باوریا من اب روایت کو تی گوتن حدیث پیغمبر دبي مرو عرض قرآن بك ولقرآن ميزاك قالوا افتشتا كل سر ناوي پیغمبر هاتي قوتن انتي قوتن حديثي پیغمبر اف متن هاني شو قاز موافق قرآني و شو قاز نابر وي قرآن دا ببي ناكوكي هي تنيه اول یک ميثود فيربونا همبونا تشي كود تاريخ دا وك نقل وك ديروك وك بوير وك كرياري أصحابية وقوتني پیغمبر هاتن قوتن دري مرو بنا القرآن مزبك للراستية وي بنر وببين شخوات تشتيكو ببين ند در حق احكام دابا ند در حق تشتيكو ببين ديني اسلامي دابا يكي قصة كي باش كري در حق ادبيات دا قصة كري در باري بلاغات دا قصة كري قوتني پیشا قوتي ببيجن تجمشتي وسا قوتي او نبيوستي كمرو حمو قوتني قود تاريخ دا درباز بيل بيجين قب قرآن بخينه لي او تشتي كوج وك احكام وك حكم اسلامي تي قبول كرن يك قرآن يك سنة ويك حديثة ام ببيجن زانا هنك اهل السنة والجماعة ام ببي دينيكو انا در روجه در رواية ام باوريكو الو لسر نابي دين در روجه در رواية او دبيجن حديث السنة پیغمبر هم حديث وهم ذكراري پیغمبر حديث پیغمبر ذكرنا السنة اللي قبل قوري قناعة منه وصايم حديث پیغمبر قوتني پیغمبر خذ قصدان وخبردان پیغمبر اللي كرياري سنة پیغمبر او رياكو پیغمبر تدا شوية ام ببي لبو تفجري پیغمبر افعال پیغمبر كرني پیغمبر لبو افعال پیغمبر سنة وحديثي ويجي يعني بيقولني ويجي حديثه يعني فرق نبرة حديثه وسنة ذا حديث قولني پیغمبر سنة جي كرياري پیغمبر
قرآن گوتی چه پیغمبر برکری یعنی پیغمبر تشتی که لزد قرآن ننویسی و نجی کری و نجی گوتی لورا اجراءات پیغمبر ام دبی سنت جلبو تفگیری ور ام دبی سنت جبر و دبر دا دند ایرو دا تیرو که داجی گلک دسر به مسئله دبجانی هاتی کرن کو مرو دکاره حدیث پیغمبر عرض قرآن بکیان نکم درق به مجارده صحف حدیث هنن لمخابن اف کسی کو ایرو پر بتوندی لدج درد کبن کو وای چوا مرو حدیث پیغمبر عرض قرآن دکه هر وکی حدیث دینه که بسر خوابم تم به هر اوقات کلی حدیثش قرآن خود کرنه یعنی او کسی کو ناخوازن و پر بتوندی دجاتیا عرض کرنا حدیثان قرآن دکن هر وکی حدیث دینه که بسر خوابه ام ببیجن چوا ام دزانن جسدی سد وحی تی قرآن جی اثری وحیه اف کسی کو لگورا اصولا نویساندنا حدیثا د پاریزه او تشتی کو پیغمبر نگوتید کن سوی پیغمبر اوانا جی لگورا اصولا حدیثا هر وکی ناس هر وکی وحی قبول دکن لورا دبیجن دیرو که دا عالمان اصولا حدیثی نویساندیه اصولا حدیثا نویساندیه ام بی جرحاوی کری تعدیلاوی کری حدیث متصله منقطعه مرفوعه ام بی احد متواتر فلان بوی یعنی لوی متد میزده که حدیثا صحیح حدیثا تشتی کو گوتی قال رسول صلی الله علیه و سلم پیغمبر هوا گوتی وانگشی و گوتن پیغمبر سدیست قبول که متد که غلطه بله حدیث آنجی هم به خواتک علمی ویل گورا متد کی لگورا ام ببیجن اصول کی لگورا قاعده کی ور نویساندنی ام لدجی اصول حدیثانن او حدیث او اصول کو جبو حدیثا دانی ام لدجی وینن لاز بخوادبیم او اصول کیم بری عالم تاریخ دیرو که گله کی ام ببیجن سری خواهشاندنه ل اصول حدیث گاتی نویساندنی دی بری اول او گوتنی کتی گوتن حدیث پیغمبر دی عرض قرآن واره کرنی او کمه دی اصول حدیثا که هاتی نویساندنی ابن صلاح دا آزا مخشری دا و حدیث اصول دن هاتی نویساندنی دوانا دا قرآن نکرن احساس یکمین جبو راسبونا متنین کتی گوتن حدیث پیغمبر حتی امام شافعی دهم کتاب خواه و همجی ده کتاب خواه ام ببیجن رساله دا بحثا حدیثه که دکه همان حدیث نقل دکه که دبیج پیغمبر علیه السلام گوتی حدیث جمن ور عرض قرآن بکه بیجا ملتی که آنها دجاتیا عرض کرنا حدیث عجب قرآن دکن دبی آوانا ام ببیجن نه حدیث پیغمبر ضعیفه یعنی بخواه او کسی که دبیجن او کسی که دویجن حدیث ضعیف جی پیتی عمل کرنی لی حکم جی نایدار خستنی یعنی ضعیف معناوی نه معناوی او که ام بی حدیثا پیغمبر نه دویج یعنی د روایتی وی دا منقطع انقطاع ہے یعنی ام بی هن کسی که بکی سقا پی نهاتی کرن اهل سقی نبی یک جوان او بیا یا مروی که نکفشه مجهول بیه در سلسله راویان دا مروی که بی سقا یعنی کم سقا پی رهبی کم ام بی باوری پی هاتیات نی در نوان دا اوه بی لوما دوی ضعیفی یعنی نکو حدیث پی خبر وصاد بیجن دیگر ویجی وان حدیثی که امام شافعی روایت کری ام بی بیجن ابی هریره روایت کری بیهقی دا حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا بیهقی دا روایت کری وانا قبول ناکن لیل گورا من اب حدیثانا راستن کو ام بی بیجن تاریخ دا جی عالمه یکی من امام شافعی گوتی گره حدیث عرض قرآن ببن ایر ببیجن موافق قرآن ببگره ایر موافق قرآن نبن نگر از جوارا صحف حدیثا بخوینم دبی مجاره دا ببیجن حدیثه که امام شافعی در رساله دا بعض دکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگورا امام شافعی را دگیهنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ها دبیجن
بله حديث إمام الشافعي لكوية إمام الشافعي بي حديث وهم ده كتابة خواب بالنابي آفق هذا جلد 4 صحيفة 16 جزء 7 رادقينه دبي ما جاءكم عني تشتكي كو جمن جوار هات يعني كسي جمن جوار حديثك يعني قوتنك يعني هات فأعرضوه على كتاب الله هو عرضي كتابة خدي بكن يعني لبيجينك قرآن بكنن فما وافقه أي حديثك تي قوتني مقوتي أر موافقه كتابة خدي فأنا قلته من أو قوتية وما خالفه أو قوتني حديثي بيخمر أي مخالفة قرآن فلم أقله من أو نقوتي أو حديثة هاننا هم أودا درباز الرسالة درباز الرسالة كتابة إمام الشافعية هربصاد أمدا بجلد 4 جزء 7 ود مثلا ام بيجن صحيفة 16 دا روبلا 16 دا أبا درباز أب حديثة كيم یک حدیث کردن جی ابی هریره هاتی راگی هاندن کم بیهقی وی رادگی هنا دبی سیأتیکم عنی احادیث مختلفة دبي ويجبر شو هنك حديث مختلف جهة جمن در حق مدى جمن هاتب الروايات كني ويجبر ورا فما جاءكم موافقا لكتاب الله والسنة أو تشتكوا جمرات جوا موافقة كتابة خديب والسنة تامبة أنبي إجراءات تامبة لجوا لجورا حال حركات مكرب وصابة فهو مني أو حديث آمنة وما جاءكم مخالفا لكتاب الله وللسنة أو تشتكوا جمرات ومخالفة كتابة خديبة اشترى ببيجم مخالفة سبك أنا تمام خلاص أو تشتكوا جوارا هاتكم مخالفة كتابة خديبة يعني القرآن به ووصا هم ببي مخالفة سنة تامبه دبي أو نجمنا فليس مني أو من نقوتي أبا حديثة هنا أبو هريرة د بيهقي دا هاتي باسكن هاتي درباز هروسا همان حديث د كتاب الدين حديث عندها هي وحديثة سسيا أكو ديسا بيهقي علي بن أبي طالب رادقين كوي قوتية حزي علي دبي بيخمر عليه الصلاة والسلام ها قوتية فأعرضوا حديثهم على القرآن أو كسيكو جوارا حديثاتي نتي هون حديث يون عرض قرآن أو كسي قوتن أفمتنا هاني بيخمر قوتي وك حديثات بيخمر قوتني بيخمر قواج وراني دبيهم عرض قرآن بك فما وافق القرآن فخذوا به أو تشاكوا موافق القرآن به أو تشاكوا تيغوتن حديثات بيغمبر أي موافق القرآن به ويبغرن وما لم يوافق القرآن ومن لم يوافق القرآن أو تشاكوا نم موافق القرآن به فلا تأخذوا به هو نجرا ولا خبدنا أبان هرسي حديثي هارنا طبعا الشرح وانا ده الشرح وان حديثات تيغوتنيكو ام حديثانا دي ضعيفا واعتبار بيتونيه لورا نل غورا ام بيجن بيرو باوريه وان هلسا نو دين اسلامي بيكتين نل غورا ويش بيروي ضعيف دبين حال بك دسي خدا نه ضعيفه اوانا بيا من سديسات راست او دبي مرف حديثي كنت غوتني حديثي پیغمبر عليه الصلاه والسلام اوي د مرو عرض قرآن بك يعني د نبي سامدنا اصول حديث دا كي ماسيا کو ام ایرو د تاریخ دا جي ام بي جيرا احترازاتي کرنے گو رخنالياتي گتني ردياتي نبي سامدن او كدبي چما حديث او متن كوتي گوتني حديث پیغمبر چما اول عرض قرآن نكدبي شرط يكم جبو صحيح بنا حديثا عرض قرآني بشتوي إشار راوين متصل منقطع مرفوع فلان وصاء بكش فقابا حديث أو متن كنتني حديث پیغمبره قوا موافقه قرآني به شو السلسلة دن قشتك و سلسلة دن و قشتك راس وردتني قوا نه موافقه قرآني به سلسلة أو ميثود دن و غلط در بكره ما خواست انبياج ورا بفيجن ام ببدا غاية ما نتشتكي كو ام رابسر خوا
احترازي لحديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام بكن آنجی ام دوج منی حدیث پیغمبر بکن ام دخوازه دینی خواه راست فیر ببن ام دخوازن جیانا پیغمبر خواه راست فیر ببن ام دخوازه پیغمبر خواه خواهد شوا گوتی قرآن شوا گوتی ام بسا ناز بکن لورا او کسی کو دخوازه پیغمبر خواه ناز که بیا من دویر قرآن میزه بکن قرآن تک تیوه گبقاسی قرآن بساغی بسلامتی بدرستی بس نو وصف پیغمبر ناده و کسی کو بخوازه پیغمبر ناز بکن قرآن بخونه قرآن تمام امر و فرمان قرآن جیانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبر وی دویجه مرف مراجعات قرآن بکه و هر وسا حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایکو نل دجی قرآن مبوانجی عمل بکه و هر وسا گوتن اصحابیه گوتنی عالما گوتنی اماما هر تشتا کلسر ناوی دین هاتی گوتنی گاوا نابراوانو قرآن دا نابراوانو اساس دین دا تو ناکوکیو من پروبلمه کی تو نبه ام جگشتا استفاده دکن ام گلک منتار نجو عالمی کو کتاب نویساندن امام شافعی امام حنفی مالک حنبل هر وسا امام کو کتابی و نگشتیمه اما هنگ سری وان گشتیمه ام جگشتا را منتارن و ام گشتکارا خود دوی خودش و راضی به امش كتبوا استفاده دكن ليه نايوي معناي وان عالمانا وان محدثانا وان مفسرانا قبل تشكي نويساندن معصوم هر تشي خوشسدي سات راست نويساندي غلطي شاشي قيامتي اثري دته د برهمي وان داتون اف غلطيه قبل مرب انسان با لجيكو راستي درستي هي هر وسا ام بيجن شاشي شي دبه غلطي شي دبه غلطي فهم كري شي دبه خدا تعالی جهت کسی چیتر زنه رب عالمی متیک پیرو قرآن و قرآن خواندن قرآن تا قرآن شو دا کتی وسا خواندن ناوی دا فکر کرناوی فهم کرناوی اول پیچوناوی تک پارامه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.